But my father will not also go that low to that picketry attitude, you know. And so, but when you respect, you know, and they accept you, so your age number is on your side, so we cannot pay our culture and how we were brought up and trained, you know, bring any negative for EBR against you. But we can hardly look into your eyes and tell you, say, Kasa now kind of Papa Penin is our Kasasa. We are Penin say, baby, I want to know, is our Kasa with hardcore evidence. Odike, me basa me kachira wo se wukuro mo ankafuo na wokwaji asase a wokwaji ye twadema wo so de do ankafuo no wukuro mo Odike. The land is still in your name. And so galamse kwaso wo so Odike be you one. Akwasi ade Odike me se wukuro mo ankafuo na eda ho na ne ye so galamse asase no ye wo de a wo kwaji ye so wo ye so ankafuo Odike be you one. Be you one. Na wona mo biebie wano kasa jenjenjenje wano deda fom kakra obedinti Odike nka ba bia nyame hira wo kodu ye no wo mma fom ne mpreko mbedidi Odike mesi ba bia nyame pega wo kodu ye no eni kwan sa wo ne mpreko ebedidi Dabi nyame pega wo enti nka wo kasa anka muduro wom. And so my politics are kata we need the Captain Smart aboa we echinti. Look at you. O kasa na bon wo ankafu a wo kwaji ye wo krom. So asase so de bedo anka no. And next asase no ye kwaso a galam say kwaso wo so. Still e wo odi mu Odike be you one. Ukọ etifi ko hunu suo. Wada no hu dua broni abegina abeka se nsuo no hwan ne hono no ebe bobbo na na adodin asem a okotena ho kaye no ye kasa democracy no it all means kan wadwen nyansam democracy no say kan wadwen wajimi mo democracy means kire wadwen nyansam because they are defining this how on say in as much as democracy ma kwan say kan yo pe bia no kai say sa democracy na ma obi so kwan say ombo ni din ehun ban enti meme tena ha sama me kan it is my democratic right say me tima be tra social media ka Odike fa video say come and prove to me at the law court or boni din hu ban and he knows very well that I can prove to him. And Odike asama ukotena ho and he's a direct beneficiary no aka na tafre wa no ho ye do kokota ye odwudwantwie bi tinche obeka say wo kire wadwe a ne abechew meanwhile sa nipa kro no obi twa ntroto no so no okobodua obi twa ntro eto no so a no okobodua na wonim so obbo hu dua me say what na social media etwa ntro ato obi so just for money bia no obi twa ntroto so na waka say wo ma yam hye wo ma ne ya oya wa bo hu dua ebenyaw what na social media akwaji obi sika say da bi papa yi ni hu ni asem so me twa ntroto no so ama ene na ye pe agunanim ase se obi ka asem to so na wo ma ne ya oya wa bo hu dua ebenyaw. I'm telling you, a natural law. A natural law. And yamna me de baby ase. E wo hodada. And you trust social media now you are going say, "Mami ni atem na ho na menya view." Na wo di atem. Na obi di ma me atem, obi di papa atem na ye o ya say, "Ah, me papa na wo di na atem ya." Wa bo hu dua e be nyam. Wa hwe a wo tikam na yi wato atwene. Obia be survive wonko a obewu. I'm telling you. Enti mabru na masoma no pampe na mudi Captain Smart achino. Careful. She Captain Smart, what dey hwe na dim. What's the Captain Smart? Afi why say hwe nim, why say achichede. When you by force, do ye ni na oboa obaset so na okofi ona. Captain Smart kofia ona because he knows very well say tro na makotwa.
Nitibu amane nda nti oba ho no ma no abesere hwa mumisa Captain Smart mumisa no say adwuma a waye no ho akatua ne dan na otimu no mumisa no. You see, before obeye say who follow page bi who follow obi no masa hunu say who kofa nimdie bi wo ho ewiase nyina statistics kire say emebu ama bema ba ku bi aka so obeware manso a crash mam obi abenya 7777 ema ebu ama se bema ba ku bi e wo wiase se oh media mepema mintimi ba ku meware maako 7 a obi nkofo obi yire obi abenya bi kura ma bi aka Captain Smart enko ware no obi jire abeto debe ma ko hwini sansani obi yire na okofa no granted say na wunim ba me ye sure say na wunim ama papa no be ye video di ni wedding pictures be kire say fia pokua ya me yire ye nya ye aban mu aha nyina nkrata ani kire say me yire o se me de obi yire na mepe enno mabayo yi hu nkwanya ekowie no afa de wagya no ama papa na fa so awu na Captain Smart said ye nsuo ye no saa na wi abeye said ye nsuo ye no na ma no so bi wo ha mutimi ma mo ho bafo dodo obi aye wo yonko ba sei na ba wasa gya ho za Captain Smart be ware o ami onye kwasia sebi nyame onye bolege sebi o na de bora fan nantem na mudwumadie no enkosi 2024 no na mani magu ase maako na de ba kwa ya ha me se at the end no masa aduane di mirika no mo ho batara na no sa da chewo we di e besere meye won one video one day na nado saa o katache frifa Captain Smart no enso so mo so bi mu da ne mpom beda fom kra se ya fo ni hwe na nanti mo so na ko na mo ye mambofo o mo ye gudifo anything on se na anu a program kesi e course e global citizen a year o mo ye wo Ghana sa Onua FM yifo yi multimedia ne sa joy ne sa nkofo no etimi kada nkofo said the last time o mo be demonstration na AFS the country no go house to house ko ma o musika we yo boys se o mo se president e pia o mo ko huru no smasha the whole bloggers na wo platform that day o mo program na sin na e ba ne say na o mo nko an ne timi nya sa video no kitu abi a wo bi anya e ba ne say abiko ebiko America dey say no wa bi ma so e ba ne say na o mo pe e na timi capture say ni pa na yedi bi wo kire wo pe nko a e ba ne say o se bro mo yedi na e ti bi su be ji so be boje so ye am wa se o mo kan fo papa no afi o mo shout ni ko fo e ba ne say o mo so ni nipa o mo say e be top one thing first all the MDC platforms also. Suma hu dey free. Yes. The appear stadium kan no. E so djuma no mo ye no. Enti enye mama. Enti wo mu nu se o ma ye ho wie. President our platform so ma profo huru. Enti o mu sa ku kumasi. So mo dey can on platforms all the NDC platforms so ka say Asante region there Akufo do ba wonye hwe Asante region there Akufo de do muhamo wo yomambofo enye na ka menim da sese Asante region marketing e ma idumfo ma bra menim da sese ye mo musika enye na mete ya ka menim da sese edwadifo ma abana sa momo mbesia menim da ama yesi akeni pa 1 million wa ne ya na ene ya mo kase na 2 weeks on so omudi aba ya be chama wo minimum da but na yet social media ye kwantufo ti ase bubu papa ne mu ase ana Asante region onyanfa omunyamfa so bia safe de magimani so motra mu studio ho edi papa ya tem bo na chika nsem mo mbeke bia beburu hu fi e fa ma ye nu ma santifo rumbi minim ye se hwe Ghana ya batwa ye to ye no na Addo nya 51
right? Mahamanya 48, almost 49%. It tells you say we nipa 100 be age na ha Ghana population no. We nipa 100 be age na ha emu 10 NDC ubenya 10. NDC. Yes, I calculation. I didn't tell America sa. Ti nipa na go grow here no. She crowd ado. She juma dia no mu crowd no. Se nipa dum na ne go twi. Yes, I'm saying na and tells you say but what say nipa go kitu ebi. Baby bia eja emusie epie firi bia ne ja wo. Enti ka hu say party na se no matter how on be ko akoye sa ade no. A fact. At the same time no yen na masantifo no bi na omuye de say omunya mfaso bia omudi di atem ne ade ni nda no. Fatu trim say Ashanti region no enye MPP ngwa na wo. Fatu trimusa. Ti se wote se bi yes amanenye wonwa. Ene Captain Smart no enum guase a wo maponche no. Se wo mage afre de we muso mo ko to page se do hu se 90% of Ashanti region enhu se na na duma dia odi no aso mani wo hu mo wie na munye hu hwe. This is just the beginning. Next week mo san ko mo pa mo ko the whole regions ni na mo baji mani so. Mo free ha mo ko all the regions ni na say mo pese mo gu aban ne ho fia ade a mo ye bi crazy da e bi nsie ade ntia is because of mo pay masters no a kire mo agenda mo nya mo de gu aban ne ho fi mo pese mo ye bia na mo say Ashanti region but me pa chew say mahama e feel so na different personality eba NDC mo a ene hu ema MPP e wa Ashanti region but say mahama ya o picture mo say Asante for the who would gold way go tap amawa woman in son so one eba dia captain majisika bon yedi mo ye djuma na so mo djuma na emfaso bi mfiri so ma ameka se ache mo na mate sa mo nya atwom na mo de to no edwedi foma enne hwense mo bekai na ba bia be bo mama so se omo me nipa nyina ehu se papa ne ba ye no onya wo mbone ye ma me hagye bi bekasa ye actually say policy as a free education one Ashanti region will be being one when you are so fast so ne fi being one more emu nipa enya te say tie bra ikasa o bakasa o si watena se we not na otena se we hu say aban we policies o de ba bia it tie favor MPP government no o mo policies no tie favor enyafo esen sikafo e ma wo hu enyafo na sikafo ntem difference e wo right kufo ba ye no na sa tam na ho kire wo obe issue health insurance say obe bia e go hospital e wo se wo benefit enye sikafo nko first no uko wo na utu esika na wo ni sika utu ko wo na je so wo be ma na so ba no e ko prepra hospital wan sa na wo ni sika de ayi ni ho e na be fi kufo ba no se no enko ye sikafo nko a e ma o mai muni na enya so mfa so bisi enne yam no kase. Since for instance 70s ABC sabre me NDC policies bi omo dia ba one intervention just one it affect the whole of my a benefit every the minu video no eto makoma so pa there is no one betimi aka say omo ba ye no omo ade wi ade tag mu na ye evil thing kwa ade tag wo yento da mema yenko bie nnuama nnuane mu yenko ton confirm bokina ye enoma ensem fata ana mo besete record mo besete no eye record hu a every person bi emre o man no citizens na nti ye bra ka ase bi wo say only MPP government ana wotena ase no we not know nenso wotena ase no wo hu so mba bia na o man no ni pe bi nya o so mfa so o nyansa se we o man papa na say politics na adwadwen na wo so odwen o man no forget about rules yenya akwan yenya infrastructures ni ade na hwe se aban ya wetimi aba na every person bia o man no bia enya mfaso fi ne so se nipa we yebu ni kwase se nipa we yebu ni boni aye efie bi ni
ni honum abusua bi ni honum emu nipa